Kala metoda je najbolja metoda za učenje engleskog online. Evo 7 razloga zašto. 1. Povećani fokus. Nastava po Kala metodi se temelji na obliku pitanja i odgovora i zato je savršena za online učenje. Profesor postavlja pitanja nasumično, pa polaznik nikad ne zna kad je na redu. Samim time mora ostati fokusiran cijeli sat. 2. Konstantno govorite. U tradicionalnoj nastavi učenici imaju tek ograničeno vrijeme da govore na satu, što znači da imaju puno prilika da im se skrene pažnja. Kala metoda se brine da učenici pričaju što je više moguće tokom cijelog sata. 3. Dinamičan pristup podučavanja. Kala metoda je brza i dinamična i više se čini kao igra nego klasično učenje. I to je razlog visoke stope uspjeha. Učitelji, koji su izvorni govornici, kao ja, govore brzim tempom, oko 200 riječi u minuti. 4. Ubrzavate reflekse. Svi smo ponekad zapeli s riječima, pogotovo na drugom jeziku, ali s Kalom metodom reakcija studenata postaju puno brža. Temelji se na automatskoj konstrukciji rečenica, bez puno razmišljanja. Oslanja se na dugoročno pamćenje. 5. Prevladat ćete strah. Mnogi polaznici se srame ili imaju strah kad trebaju govoriti engleski, ali s Kala metodom to brzo nestaje. Studenti se naviknu pričati pred kolegama i to s potpunom podrškom. Nakon toga postane im puno lakše govoriti izvan nastave. 6. Trenutni ispravci i ponavljanje. Puno se ponavlja na satu kako biste dobro razumjeli i zapamtili. Profesori odmah ispravljaju greške, tako da naučite pravilno govoriti što brže. 7. Ravnopravna pozornost na polaznike. Sramežljivi polaznik govore jednako kao otvoreniji polaznik. S Kalom metodom svaki polaznik dobiva jednako vrijeme za govor kako bi grupa zajedno napredovala. Probajte Kala metodu. Iznenadit ćete se. Kliknite ovdje ili ovdje.